Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip na kanalu. Ako niste pogledali ostale posebno zakonetke 2, ako jedno ješite, osvajate poseban pozdrav. Također, ostavite me, kakav je ovo sad drag, kakav zgodan komentar, subscribe, podijelite video i ostalo kao što već znate. I tako svašta nešto, da si jedan grozdek uzmem. Nije loše. Danas radimo 6. dio jednog serijala, no je li to stari Harry Potter ili pak naši dragi vicevi? Pa kažem, ipak mi se čini da je riječ o vicevima. Evo ga, 5. dio, danas je 6. Pet viceva koji će vas opustiti i nasmijati. 6. dio, hajdemo na prvi. Od 5 viceva, ne na prvi dio. Hajdemo. Ok, u ovom vicu su djeluju naši prijatelji, a to su Mujo i Fata, djelomično i Haso, makar se ne pojave fizički. Dakle, dođe Mujo doma i kaže Fati: Fato, pozvao sam večeras svog prijatelja Hasu na večeru. Fata se sva prepada: ma što si pozvao? Šalice su prljave, tanjuri nisu prljavi, već danima, klima ne radi, špaher se pokvario, niš ne valja, sve je u kaosu, ne može biti gore, evo grožđe se raspalo. Mogu bi ja jedan grozda da im ne... Da se vratimo na temu. Šta si ga uopće pozvao? Mislim, pa vidiš kako je sve... A Mujo će na to smireno, kako samo on zna. Ne znam ja to, ali Haso hoće da se ženi pa da mu ja malo pokažem kako je u braku. Ajdemo na drugi vic. Znači, ovaj o plavušama, da malo šajam. Dakle, uđe plavuša u dućan, želeći kupiti televizor, no prodavač kaže... Znači, prodavač kaže, ne prodajemo plavušama. Plavuša se naljuti kako je to diskriminacija, ode u salon, fajba boju smeđu i sutra opet dođe, dobar dan, želim kupiti televizor. Pa rekao sam već da ne prodajemo plavušama, iznervirano reče prodavač. Ali sad se zapita plavuša sva zbunjena: pa kako znate da sam prodavač? A zato, gospođe, mi zapravo prodajemo mikrovalne pijačnice. Mikrovalne pijačnice, evo ovako. Hajdemo na treći vic. Hajdemo još jedan. Uđe plavuša u dućan i pita: jel imate naočale? Bilo je ljeto, pa prodavač pita: što za sunce? A plavuša će na to: ma jok, za mene je. Sjedi jedan u malom perici i onda još jedan, pa je nam to 5. Hajdemo dalje. Znači, dobije perica jedinicu i ode doma i kažu mu roditelji: ma ne bi ni veće što ispraviti, a kaže perica: ma neću, napisati na kemijskom. Evo, tražio sam sliku imenika, pa me to baš podsjetilo kad je neki lik u nekoj seriji čitao telefonski imenik puno. Pa kao puno brojeva, nema ja. Hajde na 5. zadnji vic! Što li pripremam? I ostanite u sve. Znači, ide Mjedo u trgovinu ide Zeko u trgovinu kod mene i pita: imate li kilo borovice? Medvjed kaže ne. I tako najedna 3 dana i Zeko 5. dan opet: imate li te borovice? Kaže Mjedo: još jednom pitaš za borovnice, uzet ću čavle i zakucat ću te da visiš na granama. I dođe nakon par dana opet pametni Zirka. Ali ovaj put on reče: dobar dan, imate li kilo čavala? Medvjed na to kaže: nemamo. A Zeko će na to: a kilo borovca? Ok, ovaj nam je klip malo kraći, pa svejedno, to nam je za danas više manje to. A mi se vidimo uskoro u novim uzbudljivim avanturama. Znači, like, komentar i ostalo. Vidio se uskoro sutra, možda i ne. Pek sutra. Ako ne, sigurno u ponedjeljak, a možda i sad za vikend. Vidimo se onda ljudi, ba uskoro. Znači, bok!